Kani mabash na sad ko ani. O pero ako ganing opinion mga langga. Nag-post ko ani sa ko newsfeed kay mao may pagkakita na ako ani nga video good. Viral man day ni karon. Nakita na ako ni as a mama nga makakita og usa ka bata nga inana bitaw nga wa nay tarong atiman bitaw. Sakit yun kay na nako or sakit yun na sa usa ka inahan nga kita naning kamot ta para ma-provide na to ang gusto or din sa to mga anak. Unya na ay uban in taon nga dili maka-provide og nganong mga anak pa man nga kabalo magani sila nga dili sila maka-provide sa inin sila mga anak. Given na nga pobre ta ha. Oh. Kung pobre ganing ta, dili gyud ta magsigig anak day. Mao sa ni sakit sa mga Pinoy kag kinsa pa toy nagkalisod ug maayo, mao pa kinadagan anak pod. At manon pod sigig kiyod pod. Oh. Kinsa may makaluluoy ana? Ang bata, ang mga anak. Wala may ingon ko ni ingon nga dato ko, wala ko ni ingon nga kwartahan ko diri amo nakaingon ko gani day sakit kay na sa usa ka Pinoy nga kung kinsa may nagkalisod maoy kinadaghanag anak unya dili ra ba maka-provide sa unsay needs ilang mga anak sige rag panganak. Sakit akong istorya kay tinuod man igo man mo. Oh, So imo sa na nga opinion pero dili pod ko muuyon sa imuhang opinion. Kay nganong magbuot man pud ta. Dili man po na sila nato kabut-an gyud bisan pagpila ka buok ilahang anak. Wa man na sila magsalig nato. Pakita pod wala pud ta kaambag ngadto nila. O daghan kay mga pobre diri sa Pilipinas, nagbaha ang mga pobre. Oh, grabe. Nya ang uban daghan ang anak, ang uban sad nga mga pobre sakto-sakto ra sad ang anak gamay ra. Kapugnan di mo na sila nga manganak sila daghan. Okay ra og manganak daghan. Og ila din ang gitarong di ay. Gatiman nila og taron hangtod nga nangadagko. Unsa may problema pud ana og naningkamot din na sila diha. So dili nato ikumpara tanan no nga mga pobre. O dili ayaw ikumpara tanan. Daghang mga pobre, gabaha ang pobre sa Pilipinas. Pero gipasagdan ba na ilang mga anak? Maihap ra man siguro ang mga anak nga gipasagdan ra. Pila na ka milyon ang mga tao diri sa Pilipinas. Nya gipasagdan di na nangadagko man na. Oh, dili na to ikumpara tanan kay abi kay pobre, nanaon na lang nimo, nanaon na lang nimo pag istorya. So, kinsa mo pug ka nga mo pugong anak nila? O na ba kay gikaambag anang mga tawo nga mga ginikanan nga mga pobre? Ang uban gani nga dinusina mga anak nga pobre gani na sila pero ngano man na nga dagko man na nakapahuman pa gani eskwela ng uban. Nya pobre na sila. So mo na nga dili nimo ikuan tanan nga mga pobre kay daghang mga pobre gabaha pero wala jud napasagdi ilang mga anak nagdako na nga bisan og lisod igo ra makakaon sa usa ka adlaw pero nabuhi na sila. Pero dili nimo pugnan sila nga mauna nga manganak og daghan. Sa may labot pud nimo og magbuot ka. Oh, bisan pag kada adlaw pa ka diha magyaw-yaw, buhata kada adlaw ka magyaw-yaw, mapugnan ba na nimo sila? Oh, mahurot na laman imong laway diha, di gyud ka kapugong anak nila. Oh, sama atong habibi. Gapo siya ana. Unya sa may labot pod ninyo nga manganak og daghan ang uban diha abi kay pobre nanaon na lang ninyo nya kamo kay mga kamo di man mo makarelate kay mga kwartahan man mo ubanan ninyo afam. So di mo makarelate kay mga kwartahan man mo. Namo mo'y ikabuga og buhi sa inyong mga anak. Nya inanaon na lang ninyo pag istorya ang mga pobre nga mao na ayaw mo pag anak-anak ug daghan kay mao na dili mo maka atiman og tarong. So ayaw ninyo ikumpara tanan kay daghang mga pobre nga ilahan gipakaon og tarong. Daghan og anak ng uban gani ayaw ninyo ikuan abi kay pobre.